Yes, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe aho muri hose yaba muri hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Nkuko rero mumaze kumenyera akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri izi saha, aho tugiye kubabwira ko rero Rubavu abarwanyi batatu ba FDLR bishyikirije rero RDF n'intwaro rero zabo. Abarwanyi rero batatu bo mu mutwe wa FDLR irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bambukiranyije rero umupaka uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bishyikiriza rero igisirikare cy'u Rwanda bitwaje rero intwaro zabo n'icyombo cy'itumanaho. Yes, amakuru rero itangazamakuru rivana mu baturage bo mu murenge rero wa Busasamana nuko bambutse mu gitondo cyo kuri uyu wa karindwi Mutarama rero 2025 mu masaha ya saa moya z'igitondo, banyuze rero ku kibaya gihuza ibihugu byombi, bambukiranya rero mu mudugudu wa Kigezi, akagari rero ka Kageshi mu murenge wa Busasamana. Yes, umuturage rero watanze amakuru yagize ati bambutse rero ari batatu bambaye impuzangano bikekwa ko yambarwa na FDLR, bitwaje rero imbunda eshatu ndetse n'icyombo cy'itumanaho, aho rero barwaniraga ahitwa Kibati ku kirunga rero cya Nyiragongo. Aba baturage kandi rero batangaje itangazamakuru ko aba barwanyi rero bafitwe na RDF. Yes, muri aba barwanyi rero kandi babiri muri bo bakomoka rero mu kagari ka Gacurabwenge ho mu mudugudu rero wa Kanyabijumba, mu gihe rero umwe rero muri bo akomoka mu kagari ka Kageshi ho mu mudugudu rero wa Kagezi. Yes, Kabila rero Antoine Munyamabanga Nshingwabikorwa mu murenge wa Busasamana yatangarije rero itangazamakuru ko aya makuru atarayamenya. Ati rero aya makuru ntabwo ndayamenya, ati ngiye rero kuyakurikirana. Yes, mu mpera za 2024 rero nibwo guverineri w'intara y'Iburengerazuba rero Nibutura Jean Bosco rero mu nama rero yagiranye n'abaturiye ikiriya kibaya gihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yanenze rero ababyeyi bemerera abana babo ko rero bajya mu mitwe yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abasaba rero kubaganiriza bagataha. Yes, kuwa 16 Gushyingo kandi nabwo ingabo z'u Rwanda zo kuri pozisiyo ya Muti zafashe rero umwe mu barwanyi ba FARDC wari winjiye rero ku butaka bw'u Rwanda afite intwaro. Itangaza rero makuru riza kumenya amakuru yuko yavukaga rero mu murenge wa Cyazarwe. Ngaye nguko. Yes, inshuti rero zacu zakadasohokana haduhiniye amakuru yacu y'uyu munsi, nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya tugereraho ku gihe. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, Imana ibarinde. Ciao ciao.